فوطين السيبدي وقبلن الكثرة ناغ لا ماجوريتي بوفرين لابي وين تيزي وزو يوت لا ديليبيراسيون يطلبن الدولة تمورث الجزائر أكنا تسر تمازيغ توتلايث تنصيف تيتمنداو تيديت الدون الريف التين تعرفت لا ديليبيراسيون هاكي سبي النمرو 18 ويغراتيد وسلوين لابيوي حسين هارون من بعد يون لقديش دوس قردش في تغزين بوث كامل ذي 10 الصباح ارميد 5 تمديت بلا احباس ذيوث تمليليث برا العاده ناغ اكسترا اوردينير يدي يحضر الوالي نتيزي وزو عندها وفرين ناغ لي زيلو كبار لو ار سي دي فغنو قبل هذي فك القديش عندها وكلن ويذيلان اكن ادفوطين دكم كان نسن اكن توغال ثمازيغ توتلايت تنصيب كان يتملي ثاقي غطاسي مسنون ام مولود اللوناوسي عبد النور عبد السلام وحد وعمر وسالم من بودينا سلويتي دوكلان يسلم ذن تمازيغت ابراهيم تزاغارت يدير احمد زايد اكو ذي مضبرن ام امرامات لا الساعه ان مهال القرايه اكو دون مهال قذلس في ربويا عيشه باراني تسكين الى بيوين بقننتد امك توالينت تمثلت التمازيغت أدنسل إكرام دكسن. Nul n'ignore que la réhabilitation de la majorité est une exigence de l'histoire, qui passe nécessairement par le dépassement du système politique actuel à l'origine de ce déni. Le groupe RCD est plus que jamais convaincu que cette ambition appelle la mobilisation et la solidarité de toutes les composantes politiques, sociales et culturalistes militant depuis des décennies en faveur de la majorité et de la citoyenneté. Elle requiert corrélativement une volonté politique claire et résolue pour réparer cette injustice et faire face à la stratégie de désintégration et de contre-développement visant particulièrement notre région au lieu d'une ville manœuvre sans lendemain. Pour entamer notre intervention sur le thème de la majorité, langue et culture, en cette session extraordinaire, on tient tout d'abord à vous assurer de notre engagement à défendre Tamazight jusqu'à ce qu'elle soit constitutionnalisée. En tant que langue officielle, pour consolider effectivement les acquis révolutionnaires du peuple algérien et conforter les constances nationales, afin de renforcer davantage l'unité nationale et couper l'herbe sous les pieds de ceux qui veulent faire de Tamazight un fonds de commerce. Nous disons que l'histoire a mûri et demandant à son Excellence le Président de la République qui décréta la langue amazigh langue nationale de poursuivre son œuvre et décréter l'officialisation de cette langue. Par voie de conséquence, nous, groupe FLN à la période de Tizi Ouzou, faisons une totale confiance à nos dirigeants et à leur tête son Excellence Abdelaziz Bouteflika et à nos élus, qu'en déplaise à certaines personnes, et à nos élus nationaux quant à la concrétisation de cette revendication ô combien chère à nos cœurs, et une meilleure prise en charge technique et scientifique à même de réaliser les objectifs escomptés, nous demandons la création d'une académie amazigh et la doter de tous les moyens humains, matériels et financiers, et ne sera que justice et la fin d'une période de flottement identitaire. ولا ذا الوالي نتيزي وزو يبوي دوال في تمازيغت ويسمكتاد الفرقي اللي نقر 1980 عند الوالي الوقت اني يمنع تمليليث مولودات معمر يتسداويث يبوينا ارتقارا اسميس التسورة. Dans la sagesse, dans la sérénité, on peut avancer. Et l'hostilité, la violence, guère n'a donné de résultats. Merci Monsieur le Président, merci à toutes et à tous ceux qui ont été derrière l'organisation de cette session extraordinaire consacrée à la culture, à la langue berbère. يشرات سواعين حرشاون ذو فرين لو ار سي دي تفوك ارتقارا يتقنيت العالي
تيميليليت يسلحا سلعقل بلا شدة وسلوي لابيوي حسين هارون حضرند ثمليث جديغان أطاس بودماوين قدلس أكت سارثيث أملوني سيد منقلات حن سعدين ملكة معتوب للسيناتور موسى تمدار تزاغ محندي خربان وكذوية النظام أكن حضرن ديغان يسلوين الدايرات في ويذ تغيوانين دين مهالن قحريشن الولايان تيزي وزو بالخصمي محمد السعيد بربر تلفزيون.